ki boro lokhindong padimalong Assam Sarkar pen mining ki claim ji mate longli arlo ki do horm ki phurponji Puluni Sarkar alo Bangsuri nerkebra Faruk Pira in korasir keba bang puapan aki joy pen longdi pata ki pipon CPRNA MIP ke paman jadim Bethel Mondolia long PRNA Rongsupi branch pen Arnisia Baha sai ke claim dang KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami BTBP non birtang ton pen arjuponikta Umrongso boro lokhindong along 9,000 bighas KarbiAnglong cement factory aphan ki pipon pura hadak arar tumlapen Daniel lang thasa tumpen ningkang samse chipaklang ponanti Bangso MS Ambuja Cements Limited atum umrangso boro lokhindong along public hearing for environment clearance amai ke paman ponalong pinangan rongarar tum chingki chingwai dumpen umrangso boro lokhindong along 9,000 bighas KarbiAnglong cement factory upon ki pipon pura hadakarar tum ningkang samse chipaklang ponenti lapen labang solong le lake hakku pen Karbi dimasarar tum han theng Loka churi dam vera dimno lapen ar phek kacho sadver ajo lapuson cement factory nang ki bikok nitu boro lokhindong arat aphan nang ke pasong ason loputa ningji ponenti lapen halapu Daniel lang thasa stame boro lokhindong along 9,000 bighas along ke pek pon ke nitum chedon dun thek the pusi ningkang samse chipaklang pon concerned citizen of Dima Hasao अलग अलग जगह से है उमरंगसो से यहाँ का अफेक्टेड विलेजर्स तो है ही हम हाफलोंग से आया है कोई माइबुंग से आया है कोई माहौर से आया है तो हम लोग यहाँ में आके ये जो पब्लिक हियरिंग जो हो रहा है ये तो सरासर ये इलीगली बोल सकता है और ये जो सिस्टम ही नहीं हुआ है पब्लिक हियरिंग क्यों होता है आज जो हो रहा है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक होता है कोई भी ऐसा वाला जो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाला जो प्रोजेक्ट होता है जैसे कि अब यहाँ में जो अभी आएगा अंबुजा सीमेंट अदानी ग्रुप का वो हो गया लाइमस्टोन माइनिंग 3,000 बीघा में लेकिन यहाँ सिर्फ अंबुजा सीमेंट नहीं यहाँ में पूरा एरिया में इलाका में 9,000 बीघा जाएगा उसमें अंबुजा सीमेंट आ रहा है दालमिया सीमेंट आ रहा है स्टार सीमेंट आ रहा है तो आप लोग को सब मालूम है कि यहाँ से जो एनवायरमेंट में इफेक्ट होगा उसको लेके अगर क्लियरेंस मिलेगा तभी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा नहीं तो अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा सीधा साधा बात है लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि ये पब्लिक हियरिंग का पहले ही मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने का पहले ही गांव वाला लोग को कॉम्पेंसेशन दे दिया है ये पूरा रूल्स को ब्रेक करता है हम उसमें आप लोग को कोट करेगा पैराग्राफ 2 ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में लिखा है कि prior environmental clearance shall be required before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started तो अभी ये लोग मतलब पहले पैसा ही दे दिया तो पैसा दे दिया होने से गांव वाला लोग ही तो आके वो लोग ही तो आके ऑब्जेक्शन करेगा नहीं तो अगर कुछ कंप्लेन है वो लोग ही तो आके करेगा ना क्योंकि एनवायरमेंट तो वो लोग का इफेक्ट होगा कल वो लोग का खेती करने वाला झूम करने वाला जमीन वो लोग का बागान करने वाला यहाँ का हवा यहाँ का पानी वो लोग को ही तो इफेक्ट करेगा देखो सिर्फ यहाँ का नहीं पूरा उमरंगसो एरिया को करेगा लेकिन उसका पहले तो ये गांव वाला लोग को करेगा लेकिन गांव वाला लोग को ही पहले अगर पैसा दे देगा तो वो लोग आके कुछ बोलेगा नहीं क्या आप बोलिए तो ये न्यूज़ रिपोर्ट कार्बी एंगलोंग लाइव मेथा लोंगली लुप लुतांगते लोंगली आलू की नांगसोट नांगली जोंसी लोंगली की राइचोट आलू अरोना वेते नांगली फान लोंगली नांग थी जोउन सोनसी निफाई थोंकेप फुलोनी सर्कल आलो के दो अनबांग फुआफान बीजेपी पेनाकिमांग पुरथिमी किमांग 2.0 सेंटर डेंकिमो पामलोंग की पछुनपोन बांसो माइलोंग कार्बी एंगलोंग तमस काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलिराम रोंगहांग एमपी अमर सिंह तिसो हावराघाट एमएलए दोरसिंह रोंगहांग फुलोनी एमएससी कांगबुरा की लिंगलापेन पिनांग काउंसिल कचहरी फुलोनी सर्कल आलोंग क्लेम बांगफु रोंगरा तुमचे तोंगसी माइ मेसन पेन पछुनपोन लोंग माइलोंग डॉक्टर तुलिराम रोंगहांग पेन लाम जायपोन लोंगलिया पता इंगलोंग सो तुम भान आन की जॉय पेंसी लोंग लापनंजी लापेन इंगलोंग सो कलिदेरा तुम स्टमे फरोक्रेसर के ब्रा फोके ब्रा सियानिंग कान पेन अप्रंग की वांग तुम भान के पिपोंजी
Longle pata ki joy pen kirona long kaprek asong tum jong he nang chi jogdunta inglong so phan kirabji ing tonte iprangle damjuita pata ki pi ing tonte puta pachini pon inglong so tum an forest along le along ki do tum stami pata ki pi pon jila pana ke joy pen si abang putin ta long lap nang ji pusi pachini pon pinia mastami bang suri nyar kebra pharo plira ing koraser ke bang phan ake joy pen long le pata ron pon long lo Puluni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Tame ke swastan tapi tamenan ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo. Lason amar জীবন দুয়াই জুন্ডেট নে আর্থু সুয়াহাই যাত্রা কমলো নন্নে আপরান আসাপ আসাপ মেলো বাংতুমতা জুনবেকথা Aprang ke nili pa kiso ason to ari ke ngi ka harja katimi kiso kela amar jiwan adawai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo Non ki wangji phai kunia chikloni phai phorni ki paman ponji Central Presbyterian Risonim Somai Bethel Mondoli Koilamatia long paman ponpo Bangsu ki paman ponji adimalong kachisik chedang sai sitame klem pon bomlo arni wang ki klem bom asonsi Koilamati pastorate arlo ki do an Mondoli ki do anatum silangsi arni sia pharman sai klem pon thulo Bangsu long pen pachi tondunsi Dipu Pastorate Presbyterian Risonim Somai angkang ki do PRNA rongsopi branch hin pen patir piponsi Dipu rongsopi pen Koilamati along anpale damsi arnisia pharman mai pia pharman sai klem dam PRNA rongsopi branch leader Edwin Terang ki japon along assistant leader Badan Chandra Kro secretary Ratan Tobi pen japonsi kadukawi bangkep societum chitudunsi sai klem damrinti Bangso Hood leader Edwin Terang pen ki than pona tengke nilitum Dipu rongsopi mondoli along PRNA rongsopi branch hin pen sitami bangso mai pi ke paman ponje hut thangnat cherap dun thek the seta asap so isi ning chiparong ason bensi nilitum sitame ladak un an pen sai ke klem cherap dun asonte misenji pomatha ponsi mithang mondoli mate Presbyterian rongsopi mondoli PRNA rongsopi branch pensi ada pen wangsi klem ponlo Lapuson Dipu pen lapuan kahilo mithang mondoli pen wangsi niletum Bethel mondoli Koilamatian wang pen sai kirap tikang aputhak PRNA Bethel branch tum pen kachurung pajerpon ang anarmu aki ong pen nilitum long kam mate sai amu na chirap dun lo alang litum aki claim ke dam nilitum ki theklong positame alang litum aphan ning arong la pen ning kang sam penana tum hana ki rositame pi pajir lo Koilamatia pastorate pen ta la pen la son thak thak si non nilitum a department kapek pen nilitum ka chebagdo la si arniwang sitame nilitum labang so asai ki claim banke nilitum ing tonte detsi labang so conference kapechun pon pe media pansi nilitum ka chisik chidang ke do pon bomlo Koilamati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE Lakhain kora phonilip MSC constituency ke parlo Koilamati Havar Community Hall anarlo por phai kresia por men Congress asong Koilamati Havar long ka humri dam lapen Congress asong ki pahai pon thujia phan kachingki kachingwaya be ki padopon Congress asong non ki wangji MLA kilik pen chenglok KarbiAnglong Assam lapen India det pialong Congress asong phan ki pahai pon thupa media phan lapen KarbiAnglong lapen Dimasaw long ha abarim India Prime Minister Kalitang Indira Gandhi husi Indian Article 244A ke tokte kang daklo nona phongjong si KarbiAnglong na pendi mahasaw alongta Congress asong sorkar ingni long pulotangte ajerding thui pen Karbia khe kar inne Article 244A ke nang pivek po pusi Rahul Gandhi chechak ponlo pusi labang somi ke padopon hut abarim MLA Jogat Singh ingti melong namthe jaipon heli or cry tu kumalam si karju alang tum dai sa demand dolo hala so demand ke pling pli ke panut ta ba joini pen hala so ki thu chi thar KarbiAnglong dolo hala so koi bangke non hala so bangke Congress sarkar phansi ki pi bo iru latum wai phis na Congress sarkar tum si initiative ke enlo
UPDS pen peace agreement chetolo 9 lang tum ning du ta hai 2011 UPDS pen sarkar tum agreement peace agreement chetolo mati hala so process chok chet ni cheng de kang lo la so peace ke angji bang ke hills area no Assam no la tuma problem solve tribal la problem solve se lepung dal tumi chiki ke lepung ke la peace ke bang velu busi la so peace initiative ke cheng tame Congress a sarkar hut Assam ga so ke turungo ga sarkar sidolo ada Delhi bang ke Narasimha a sarkar hut sidolo hala so a process mon sing hut hala so bisa process bang ke cheng de kang lo la so me long ka chitong dun ke DCC dun me phung Surendra Singnar APCC mate Assam Pradesh Congress Committee in charge Dulab Chetia Karbi Anglong Jila Congressor অন্তৰ্গত আমাৰ বুকাজান বিধানসভা সমষ্টি এই নীলিপ ব্লক কংগ্ৰেছৰ অধীনত আমাৰ নীলিপ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ বুথ কেন্দ্ৰ গঠন আৰু সম্প্ৰসাৰণ উদ্দেশ্যেৰে এখনি সভা হৈছিল আৰু এই সভাখনত আমি ৰাইজৰ বিপুল সহায় লাভ কৰিছো Koiramati pensam soninti KarbiAnglongLIVE Bini birta galbansi kang ton poniklong karno